hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da Tata ni da Mwana ni da Spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu namsakulila Kalunga alolelo natuhane uno kode hospital mangana tuase kutambaka na mjimbu wa Mwaza, mjimbu wa mwata wetu Yesu Kristu. Shikangao nahono kutachikiza we mkwetu halolo chipuya sete ko hoguli ngena ufu alikumbilino lya lelo mupwa kuli eseka kulihula yo lya wene chuhula echi mukachika mchima wowe ngewa fanga likumbilino lya lelo mupwa kuli shikangao likumbilino lya lelo ilikumbila ulilo chikupu kuliye tutuo sena tuliko likumbilino lya lelo momo wakwetu wavulu anafu shikangao lose yetu likumbilino lya lelo kutuli mangana twase kuiva mjimbu wa Mwaza, mjimbu wa mwata wetu Yesu Kristu. Shikangao likumbilino lya lelo ngunafwila mangana twase kuya na kutala kulema chajila likumbilino lya lelo tunafwila kuya na kutala kulema chajila momo jila yapo ya ilemu chikuma ngomu tunejiwa tuwose na tuli kuno tuli tulangeji tunafumu kumafucha kulihandununa weka wanafumu kulukulu chipwe weka wanafumu kukabombo chipwe weka wanafumu kumanyinga twazachishile jila mangana yetu ase kuheta kuno kuchitogoloki shikangaho twazachishile na jila ize ya mwene mangana yetu ase kuheta kuno shikangaho na mukanda wa Kalunga nawa mulika ajila imwe na twasa yetu watu kuzachisa mangana yetu ase kuheta mwilu shikangaho na tuputuka na mukanda wa Bishimo, mukanda wa Bishimo chapter 14 na kutangila ha verse ya 12 ngwawo kuyilijila mwamona mutu ngwenyi inasungama olose kusongo jijila ja kufwa ngo kuyilijila mwamona mutu ngwenyi inasungama olose kusongo jijila ya kufwa shikanga ngo mtuneji wa jijja chetu hano hamavu chipo mtu chikwendanga ungeji kwe chikusatisa jila ize ya mwene mangana yetu ase kuheta kuno kuchitogoloki chakuzene kachipwe kulikolesa chakuzene kachipwe ma accident kwazatishejja ize ya mwene mwana mangana yetu ase kuheta kuno kuchitogoloki shikanga wa mukanda wa Kalunga nawa mulika ajila imwe na twase yetu watu kuzachisa mangana yetu ase kuheta mwilu kuli Kalunga shikanga ojila mukanda twasa kuzachisa yetu watu mukanda wa Bishimo akutweza ngo kuyilijila mwamona mutu ngwenyi inasungama oloze kumakumishilo ijila ya kufwa jila mukanda tumulanga yetu atunga tuchinasungama twasa kuheta mwilu twechikumona ngange kuya kuchikungulilo achalumingo chipu hakumbi tunase kuheta mwilu twechikumona nga chipwecheka nangu yetu kulomba chinase kutuhetesa mwilu chipwe mali anase kutuhetesa mwilu chipwe mali anase kutuhetesa mwilu shikanga chikiko jijia chetu chikumulanga yetu atano hamavu ngwetu jijia chimwe chinasungama oloze mukanda wa Kalunga kutweza ngwawo jijia ja kufwa mukanda wa Kalunga kutweza ngo kulika ajila imwe na tutela yetu batu kuzachisa mangana yetu ase kuheta mwilu oloze yetu atano oliapa tunalipangia jijia yetu bawene tunalitungia jijia yetu bawene mangana yetu ase kuhetelamo mwilu takufana nge kuya kuchikungulilo ngo mngwafulu kale kuya kuchikungulilo achalumingo tuchikumona ngange jijila imwe ya mwene chikuma na tasa yetu watu kutuhetesa mwilu oze chijila mwana mukanda wa Kalunga ngo jijila ja kufwa chipwe nawa mali ya wavulu wanakuya kulombela mali yango mangana ase kubalombelelako mangana wakiko ase kubalombelako jishilijao mangana wakonekele kuli Kalunga jikiko jijila wana kuvuluka mukanda wa Bishimo ngwawo jijila
ja kufwa. Oze mkanda wa Kalunga ngatutaka kumkanda wa Yohana kapitulu 14 na verse ya 6 natuwana jila imwe kaya kuyoya yakwase tulatu kuzachira kuichilamo mangato ase kuheta mwilo ngatutange no hamwe kumkanda wa Yohana kapitulu 14 na verse ya 6 ngwao Yesu amwambile ngwenyi amia mijila ya mimuchano ya mikuyoya mutu na umwe pimbi mweza kulitata kuwangila hali amikaha. Yesu iwene nalambe ngwenyi kie jila ya kuya mwilo mutu na umwe pimbi mwa kulikalunga kuwangia kuicha muli Yesu kaha. Chikangoyo mukwetu yeseka kulihula jila mkauli wekala kumuwa kufweta mali ngoma ngana ase kufweta Kalunga mangana ase kuheta mwilo mukanda wa bishimo ngo jijia ja kufwa wakumana ngeisha imwe ya mwene weka kulimona na chekange kula majishimbi na jasa kwa hetisa mwilo chipwe kupwa mutu uze wa mwene ngochi nase kwa hetisa mwilo ose mukanda wa bishimo akutweza ngo jijia ja kufwa. Chikangoyo mukwetu likumbili lya lelo eseka kulule chichihula jila mukauli nge wafwanga likumbili lya lelo jila mukamuya o Yesu Kristu iwene nalambele ngwenyi kie jila ya kuya mwilo ngwenyi mutu na umwe pimbi mweza kulitata kuwangira hali ya mikaha momo Yesu ejilano amavu na kutufila amilonga yetu ya shili haza kulusu ambile ngwenyi chinahu afwetele ndando ya milonga yetu haza kulusu bamufunjile na wasangukile mukufa likumbila mchitatu ngena umufwelelo Kristu Yesu na wakulwila chikanga oyo likumbili lya lelo chuma mukana utela kulinga mangana yo ase kuingilo mujilakana kuya kuchikungulilo tai inyikula majishimbi tai inyikupwa mutumwe wa mwene tai ose mukanda wa Kalunga kutuleza ngwao mufwelele o mwana Kalunga yowe na wakulwila chikangoyo mukwetu na kuva mazwa mujimbo wa mwaza wamufwelele aliye Kristu Yesu kupwa mulilo wowe tai nyi omo mukanda wenyi lika kutuleza ngwao wakachika Kalunga na watu hali hako letu umwe kaha hiya eno lihako mali yake lihako letu tai inyi mali akiko lihako letu tai inyukula majishimbi jikiko mahako letu tai oloze o Yesu ikie nalabe ngwenyi ikie lihako letu akachika Kalunga na watu hali lihako umwe kaha o Yesu Kristu. Chikangoyo mukwetu likumbili lya lelo wamufwe aliye Kristu Yesu kupa mulilo wowe tai inyingena ufa likumbili lya lelo muya kulihi mjimbo wa mwaza unakusoka ngewa po ule ya kulatu oloze kulili likumbe ulionaliza mwana mutu nakuzana kumbata watu jenyi chikangoyo mukwetu ngekana uchililongeshele jila lelo likiko likumbi lya ulwilo lelo likiko likumbi lya ulwilo watia kumufwelelo Kristu Yesu kupa mulilo wowe chipwe kuwafumine chipwe kungalia wapwile chipwe ngwapwe mujila yeka chipwe wapwe akulemesanga Maria chipwe wapwilenga na kumona ngoya Maria na hase kungulwila na kungutwala mwilo chikanga lelo o Yesu Kristu ikia alina kutwala watu mwilo chuma muga momo ikia afwile kuze kukulusa milonga yetu ya shili ikia afwetele ndando ya milonga yetu yosena chikanga wengela mufwelela ko Kristu Yesu na wakulwila momo ikia za kulusu ambele ngwenchi nao ulumbu nange mulimo wose wakutusokola tukuze kukulusu o mata wetu Yesu Kristu wa umanyishile china sala goyowe kumufwelela ga o Kristu Yesu kupa mulilo wowe na wakulwila chikanga uchula chami chingana ngwami wamufwelela aliye Kristu Yesu kupa mulilo wowe kweseka kulitala mchima wowe na kulipezelesa momo katwasa kutala mchima ya watu goko ose kweseka kulitala mchima wowe nge wafwanga likumbili lya lelo yowe mukwetu muya kulihi nge kanda uchimufwele Kristu Yesu utachikize ngwowe ngena ufa likumbili lya lelo mupa mutumwe wa kwandu nukamwe na Kalunga mchijwa chaka kaya miaka yosena mukanda wa Kalunga kutweza ngomo mo wosena vanavulumu na kawa na 10 kuupao wa Kalunga chekana ngomo mofweto yashili kufwa nge Kalunga to na kwana mutu fweto yenyi kichinatena kutambula kufwa momo iko twatelela tuna kuzachira nga kumbi nge akumbi olose Kristu Yesu amanyishele mulimo wa kutusokola kuze kukulusu chikanga yowe lelo ngela mufwelelo Kristu Yesu na wakulwila ngela mufwela Kristu Yesu likumbili lya lelo na wakulwila
lelo liko likumbi lya ulilo mkanda wakalongona kutuleza ngo lelo likiko likumbi lya ulilo kawatushikie likumbi lyekako momo iki wanavulukia ngo lelo liko likumbi lya ulilo momo echinati kasoloka amene katwachitashikizile koko pamo lelo ikiko likumbi lya makumi shola kuva mjimbo wa Mwaza ngena ufa yo chako na kumfuya yo Kristo Yesu mupa mutumu wa kuhandunuka na kalonga ya miaka yosena chikango ese akulihulisa no chua chame chongona kuseza hali mutu hii mutu ne akuivwe ijira Yesu Kristo na kusanyika watu wose nangweni ya mijira ya mikuyoya ya mimuchano mutu na umwe pimbi mweza kulitata kulangira hali ya mikaha Yesu Kristo ikie muchano ikie kuyoya watu wose na mfwelela na tambula cheka muno ya miaka yosena chipwenge na ufa likumbi lino lya lelo yo na mfwelela loze yo mupa hamwe na kalunga shikanga ochwa cha nguna kusesa kuli mutu wosena jilamu kauli ngena ufa likumbi lino lya lelo na upa kuli jilamu kauli kalunga so kiswa amazu awa muri Kristo Yesu amen. Ochokuhula kumandeti neyi mukanda wa Nzambe nawo neyi chikufuila kujitebakela kwa kuchipompela ili ushika kuli Nzambuko neyi chikufuila kufueta cha mkongola cha na wako nda tusokolango wafu kuli Nzambe ili chikushika neyi chikushinda meho mkulomba ili chikushika neyi chikushinda meho kuli Maria ili chikushika ila ushika kuli Nzambe chinga muri Kristo Yesu kauno akutuleja ku neyi chinawa insangu incho atele kukala nayo maka chushika muri Kristo Yesu chukuza tishanga makachuka shika muri Kristo asileje kumwana mwana namane kan hafasta mwana kangao tunamsabiri ama na shwa kabana mungata mukanda wakalunga openga nacheka watu mwepo ya mjimbo wa Mwaza aulishe kuli mwana wa Yesu Kristo wao tuma mbadu linga ngaye tunanga pasizata ngakai hata kumkanda wa Yohana chapter 6 verse ya 28 waulishe ngwao tuma mkatu linganga etu magaya kuzateka milimo yakalo roze Yesu awakumbulile ngwenye milimo yakalo ngayiwene yakufwelele watu ko milimo ya kutonda kama kanga wakalo esingo milimo yako ya kuchikumbulila kumbini yakumbi ngatwa fura kuyamuchishwa chaka kai momo kuchina ngo mnawa kuchikumbulila akumbini yakumbi ase kalungana siko wavuluki ya moyo chipeko wavuluki ya kwa ngolo chikana kuli batsa mtu nafunga shishira wako nimbangi yako baveni singa ikange kupa mtu wa mwene nasiko ayisamu oze mtanga wakalunga ngo milimo akutaye kuzaka milimo namtaye yenu kuzata kumino la leo wanja kufea Kristo Yesu na tiko mjimbo na kutonda ka kasangire yenu mwa kuchikungulio kuza chikungulio chinakutawaze bana mkwele ali Kristo Yesu kwa hata kuliwani na kuza oloze yenu kanda mtu mkwele Kristo Yesu milimo mambo namtia kutoka kumino la leo wanja mkwele akabu na kwa milimo na kutonda na kishinge milimo yekako kishinge kula majishindi ko kishinge kufeta mali ko momo Yesu kiendando watuvulukia ngo Yesu kiendando yakukuka milonga yetu yosena yashi ikia kwete yeze kukulusu ambele ngo nchina kulungulage mulimo wose wako kusokola yetu kushibye yosena ikie Yesu aumanchi yele kuzakulusu tunasale ko yenu wanja mfwele ka Kristo ko milimo na kutonda ikie keshinge kwambula mjimbo wa Mwaza mtuna kulinga yetu ngana ko keshinge kwambula mjimbo tuko kwambula mazwa akalunga kechikuna cha kusamu koko tuna mfwele Kristo Yesu mwekie afwe kuze kulusu amfunje asanga mkufu ila mfwele akie amuli isije bya mfunje koko mwana tibya setuke kuchikungulira bana setuke ndana chikwe chache kachinene olose ngenu lo wa uchi nakuyaka ha chikira takataya moye kama mfweleleko amen ane kwa gani mwanda
ngitolishila ngakubona amothinela ngani yonda mina ngamkolomba yonda mina hana mawana mavulo yonda mina mnelu kisamura zami kufa umuntu ukanda walushima okuyili mutu okuyili shiyamamo na mutu ngini nasunga oze kumakumisho taizia chakufa chikoja to kumanga yetu watungisha kusunga na ngwe kwa ya kuchungu ya chalunga chalungi kumanga ngeshi ayi mwize inasunga makumeswa kawo oze hiule yaka kumeswa kawo kalubala kutonda mutu wose na mkwele mane kumata wetu Yesu Kristo mmoja ya maisha wose na mane mbu echo mwana Yesu asanya wo mwanda tasekele mwana kushira ochantesha rwataka ngo iromboloke chidineyi munchwana mkwati na jai mkwao ndi nei amilikuja mwanenu kutewa nei anakunkwata nao na mjai mwanenu anakopini amwevo munchwara kudi ujeni necho munchwara kuda polisi mwana kuda polisi nda nkwati akutwala ujeni wakanchwari kusompesha kulonga hiyakasanga muntu chakula kumsompesha chingasambe wakera nahi amusompesha dichine mweno mndu mwerukira ankwata ni nami na jai mwaneno antwala nikuna kuda polisi na hemberi demo na maseo zao hembera kumsompesha chikumi nako chikuntwala muna mu chota chanyilona sompesha weruka nshimbie chunga da Zambia chachuwahi yemwana sone kuna muntu kujamu kwao chingania kwiranga hi mukasi wanshim ndi mwana modi chadi ngashimbira ngashina mpata wetu nezina kuifundisha ndi muntu kujahana chinga kumkaso yakayanga evo ndi mwana mujalehi ichinehera mweno amina jahani enu nawa muneruki shimbidi ko amine ini ku yamuna mchota chanilonga na kushikena kudi sompesha uneruki mulonga wa mchu na tami ngona jahani dia akaina ashu Kristo shimina na shuna yaka makumi ayedina hata 25 ina tera kwa muna mkalea na jaimo ichami ni kunona 50 kwachi ino kumwinka sompesha na menga ya mamuja hiyo muntu iranga Maria adi 50 kwacha indikuishi nona ni isakadaka baka fumisha muihada ichwara ni kutwara kudinyi kudiye na sompeshi ilimatongo kinene china hana na mali ilisakadaka baka ona sompeshi newe rukanshimbi china oshi na tweshi kuleka mlindi yanga kuifunda akwa kuitia mulonga dimwana mulonga kulikwenda yaje muntu china mufweto mulonga ende kali masereka nalondere ishira ya ukombe unini ichidinde amina okenga kufumamu chinga novwa hili chikuleje inso sompe diudi nangovu mchota cha milonga ona udi namulonga wekala nangovu wae wekala nangovu hinyi sompe dichine insompeshi na shimu nini eyala amulonga uneri ewatera kuyamunga mukale hadi yaka makumi ayedi na nyaka 5 25 anatere kuyangahi ovwa nei amni kufuka makunyendu indira kudana kene namangana kene mwana akafundira mwana watera kungumba ni kuitea mulongona to mulongo udeko ngabudiko dichisompesha mweni ndina wachengi diuna tresh kumpini nami mulonga kusikana nshimbi leo kuosha nindi chinero watera ukasike hadi kama kuma yedina itanu mumali watera kufuita kuishi 400 million bakula kajawana akuvula kwa mali ndi mwana dichine amnukanya kufuita na mali hero ina nakunde una use ama atera kungumba ni ya unyumba na fuita wanine mwanda indine kukwinza muntu nabula kwiruka akuhana na mali jima kumwika nsombe na mfuita iri mkwenzi unaza hani ama kungumba ni kushaka mamkare mukushika mamu ila akunyumba anafueteri dechi ngaye akunyumba na kumana msokolere akunyirisha mu na malake nga una yinkire yemane una mende dichi umwe vudi chudi niku meso anzambi insompeshi
yena nawo nachuwani na mulonga wejima wetu ni alunda ni alwale ni achoko yejima wetu di hanu nachuwani na mulonga wanka wanshi nawo mulonga antu ejima anavurumu antu ejima anakutora anatungani kushika mwashikira lubanjira kulema kwa kwanza chitweyanga chitwatukananga amakwani tudadi na nyana yafu mini mujila tulina amavolo amakwao adini na yuma ina ruzatisha ukija yiri tulina aje jovolo kufuma ku once tunafumi mumandeo wamvwari jetu ndimudimu malambala wamvwari kwishima wani kwacha tunasendina kwa nakuda jisui ukombe mwanda tudi makombe nyana ina avwari kikuda mvwari jetu amakwao yaisu mwiro yafumini mujila ichimukando wanzambina muntu neide ujila neya kumufuita mulonga windi chuma chindi china mutereri chinga kuya mujia dake iranga nzambi mwaita lurindi akukana insompeshi hakuhosha nindi nikutemesha mwanami kurondera inga hi ayifuire icho atweshe likudifuetera mulonga wetu washido mwanta Yesu wenjirira kudifuetera echo akukwekesha mashi indi hanga hakuhosha nindi chinamanito Mudi mweji mwakutramwina echi kunshidi jetu anafueti kudinyi umundi Yesu Kristo dichitongo joke ne Yesu na fueti auna mulonga wetu echi wanshidi enu kumadiki nenu amu aina okenga kuya muluru mulonga chinga nufueti mara kuchipompeo auna mudi mwa Yesu nekari wale manu nekari wa mkunguru na muri ulele nekari wa mkunguru netu na mkunguru indi kuishi ami mwani niku ya kudinza ambi hako ya kuchipompeo na kupompa mission indi kuishi mkatolika indi kuishi mu CCC kondera kaibu ndizani auna mulambo wa Yesu na lemide naude wele ndichi okudi kukala kudi muipompero jetu insangu yeni kuilumbula kulonda ntwa moni kulema kwa Yesu ndi muna azati ko adina kufamisha kona inzenu ngana kupompa inzenu ngana kupompa kulonda kupompa kwenu makamwenu kuwa wa mwinu kudinyi nzambi indi kuishire tenu ngama wanu ngamu yenei kuvula ndikakoshera kudinyi nzambi ima kudi mwani hintwana mulambo yuko mwingati nzambi tale nanu yeseke wala ngiri uri niseke hinyi nzambi mwana imweni yuma yeshi omweni yuma yeshi menu kumwinga yuma ali mutisha kwa kosi mwana kosi maleji mana kuzati kama maseki indi di hafu mini hakwinza yomweni indi mulonga twateshere wanyi kufueta useya washikira mu mulonga wetu wanshi Yesu takufuma ku mutima windu wa luwi hakwinza na kudihana kude akufueta mulonga wetu wanshi duwe kulonda ejima di hano ni alonda ni alwa ejima moni kutama kwanshidi jawo ashichikolero cha umudinyi Yesu iranga chuma cha ushona ichi antwana muti Yesu mpinjija jivulu iranga ya mkuelera ngatate kule munamona ndi mkuelera ko boss kudi kushila ko amwani chinga ni chipompero neni kwa chipompero wanaka ya wanyume bakulezero chiki ona ikombe akuruswa mkuelera mwanta Yesu abo apompero chipompero kosi ilanga mreje nao lelu chuna kufaona kwa nabigana na sio kwa nuke mwana Yesu na fetu no washi dishetu ilanga kwetu makwa na idimbi nao ne intanga yewa afode mushi na imukalonga mfuete leno anachofuete shetu leno mwafuete leno aka limchajengo limwadinga masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki